Ugera wanyina ndogakunywo nĩ mĩkuni, tondũ nayo ya gũkunya nĩtũkuoneria mbere anacitacia tũrima menya tũgũcirĩra mbere njoerwo kĩndũ njiĩte. Guothe ũkaniĩ mwĩkena gĩkeno nĩ kĩa mwana wa ndigwa akĩgĩa mũka. Ndirĩ baba ndirĩ maitũ nĩ arata majiarire na magĩkua ũi arata. Gĩtigwo na cũcũ witũ wa gakunga, cũcũ andera na thĩna niĩ nginya ndaigana. Ndirĩ wake nĩ mũnene niĩ ngamũrĩha nakĩ. Ndoraga mũtumia ũrĩa wanjiarĩire mami, ngaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda ngaigua gũthũthũiya. Nĩndathiaga gwa cũcũ nĩo kũmũcerera, ndakinya ngerwo mbace ngatekara. Cũcũ acoka na nyũmba akandutĩra ita, na hĩndĩ ĩyo njamba nini magego ndĩnamo. Ngĩthiĩ kũnina nganeo kĩiyũri gĩa ũcũrũ, ngaigua mwĩrĩ woka wega ngomota mbũmbũĩ. Mwaki-inĩ ndũnine tũinũke, ririkana twĩna ciana na tumia. Mathaa rĩu ti mega, nina cuba ĩyo waremwo wũigĩrwo. To nginya ũnyue njohi ũrĩo, njohi ti thubu ningĩ ndĩngĩraria mwana. Pambara pambara arata pambara pambara, gĩcambanio gĩa gatanga arata niĩ ndiota. Pambara pambara arata pambara pambara, gĩcambanio gĩa gatanga arata niĩ ndiota. Nĩ kũrĩ na arata na arata maheni, nĩ kũrĩ na arata na arata maheni. Yes, karibuni sana timu kubwa, timu Bazega John, mkoaje? Nimerudi kawaida na lesson nyingine mgeni hapa. Ni kalifu very simple, kanacheza hizi ngoma kina shosho wa gakunga, uthoni wa ndagwa, shosho by John Jage, and many more. Sasa nimesema tulani kalifu tukiwa wote pamoja. Ni vizuri kulani pamoja. Juu the moment umefunza mtu kitu mgeni, you create room ya wewe kurani kitu ingine. Ama ni aje? Saa bila kupoteza time mob, wacha tuingie kwa lesson. Tunaicheza na G, C, na D. So sasa kuna methods mingi za kucheza hiyo kitu, but mimi I normally take ile njia nyepesi kabisa kwa kila mtu ataelewa. Juu ukishapata crew, vitu zingine tumaua tumadoido kidogo, hiyo ni kitu mtu huwa anakaa hivi, unakuja unakaa map nayo bila hata wewe kujua, unapata tu imekuja automatic. So inachezwa hivi. So tunaanza ukiwa G unacheza bass na 1. C nayo unacheza bass na 2. So tunacheza 6 bass 1, C bass 2. Sasa tunakuja D. Hapa kuna option mbili. Haka kapinki, haka. Hiyo kapinki kanakuwa very important, but tunaweza cheza bila. But nitawafunza ukiwa umekaeka. Saa ukiwa D unacheza
So ni 4 3, so ni 4 3, then unaguza number 1 unacheza ukiwa umeshika au ikiwa open, ukiwa umeshika na ukiwa umeopen. So ni 4 3 1 ikiwa open, ukiwa umeshika na ukiwa umerelease. So inakuwa, halafu unarudi C. Sasa tumepiga, tunaanza G 1 bass 1 C bass 2 D, tunacheza 4 3, number 1 ikiwa open, number 2 ukiwa umeshika number 1 na ukiwa umerelease. So inakuwa, so tutaongezea ka open ndio urudi C. So inakuwa, so unapiga, unaongezea ka open 1, alafu unapiga 2 ukiwa umeshika C, alafu unarudi G. So inakuwa ni G C D C G. Tumeelewana? So ni 1 4 5 4 1. Kwa mwenye anajua music anajua 1 4 1 5, that's a chord progression venye tunaichezanga. So sasa tukicombine naicheza polepole ni hivi. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Ũkanjĩra ndiganĩrwo ndibangagwo, ũkanjĩra ndigio rimũ ndibangabangagwo, ũkanjĩra ndige gita ndibangagwo. It's that simple, bila kuongeza madoido, bila kupunguza chochote. Make that practice that make perfect. Thank you team kubwa, team Bazega John. Thank you very much. Msubscribe hapo na ushare hii video kwa mwenye anajifunza gitaa. Thank you.